Karkalta nilai tho chan ni September ni khan Big Boss season 13 winner le TV star lar SIDARTH SHUKLA chu heart attack wangin kumsomli mi ni in achena Oshiwara Mumbai a BORAL thuta nikum lama BORAL ta Bollywood actor Sushant Singh Rajput nang khan Rinhlelhawm le felhlel engemutak a omnge mitam tak chuan an ringa herin dan hi adik chi arengem Sushana thina le he thina hi alawin zom thei rengem ti le he thina thlen dan hi kimchang takin I han chi phole donang umyang chumi ma in la shelo te kanom takin tunge SIDARTH SHUKLA chu ani chia ti soilok ang o SIDARTH SHUKLA hi Mumbai khopuya piang le Salian model anga career tran ve ta ni a men han le mega modela te po alo tel ve china a ber chu ani ngai lem che alo na a runner up ni in hu hang neilian pol tak ani chin hemi nu hian TV fakna sang sanga in lanin Bajaj motorbike le ICICI bank fakna te po alawin lan zuya hemi nu hian TV serial lama lu chawin bahul ka angan chote na tia te khan in lana he serial la in lan nu hian TV serial chang crime serial CID le horror show asha ta te balika vadu le dil se dil taka te khan in lan zui le a hengba ka hian TV host lar tak ni bokin Savdan India le India's Got Talent season 60 po kha ne so takin alo host to china kumsang ni som pakwa ne Big Boss season 13 na khan winner lo ni to bokin na tho mek le machop chanem tak ne ya mahun eng tak nei me kani September ni jinglam dar ko vela chuan SIDARTH SHUKLA hi alaron tho chwa lo wangin anu chuan wakai tho tuma ma se lo chon tu reng om ta hau lovin ni khochelovin alo to ani heti lai hian afarnu le anu te chuan ompuin mangang takin doktoran phone ngala doktorin endik vel tuma amar ande vel chuan amar phu reng alo to lo achung te vek chuan ambulance phone ngalin Dr. RN Cooper Hospital laman panpui zuya Cooper Hospital hi dar kwale minute somli panga vela thlen pui ni a ma se an thlen rual hian a BORAL fel vek to ti chu an lo nem nget zui le tani Dr. R. Sukdev, Head of Forensic Department chuan SIDARTH chu athi to sa a anron kalpui thu le antan ti thei engma to lo thua soya hemini lala chuhnulam hian Cooper Hospital athok Dr. Pangale police pahni te vilna hnuaya postmortem po hi ti zui ngal ani nge Sushana thina khan engkim apoi thei ziale a sensitive thei zia shechiangin police le doctor te po hian engkim an double check vek ni in an soibuk postmortem ti ani ma po hian police le doctor te chuan SIDARTH ruang hi uluk takin an enfia ma se taksa chuan nu marin hlelhawm pakhat ma muan nei lo heiwang hian Oshiwara police te chuan SIDARTH thina chu thilpa ngai nge ani an ring het bura an rin thu dodal zonga complain thelu emo thi dan pa nga ya thian ni lo telam hoi zonga complain engma omlo boka wangin he thi na chungchang hi accidental death tia zia lu ani bok police te soidan chuan September ni jinglam dar thum le chan ve vela chuan a om anat em wangin amulai chu aron har lola a chen na building in chhong rukna cheng ve anu chu a kau hial nge a anu bula hian anom samlo thua soizuya hemi nu hian tui inin a inzo chuan amu vele maya ma se atuk jing lama chuan amu an kai tho zolo wangin achung te chuan an chung ko doctor an bengala doctor po chu ngak chuak zolovin a BORAL zuita ani postmortem anti zo nu atuk September ni thum khan William ni in a vuina po hian milar kal an chanem hle a muna kal velem lo te pon an mun chewa an social media platform chang mangin an uina thu an ziakloma chungzinga chuan Bollywood star lian Salman Khan Akshay Kumar Ajay Devgan Priyanka Chopra le comedian Kapil Sharma te hi alangsar polani a Ronit Roy kasoti serial atanga Mr. Bajaj te kan lo shadlar po hian a uitak ze thu sei chuakin a chan chak dan le alar chak dan hi kalo mu ve renga machop le len chua ngai project tam tak nei chunga hetiang maya aliam tur hi awi tak zetani ative bok ani baka hian WWE superstar
John Sina pon na Insta account lama SIDARTH thalak hi atar chuak ve boka caption a ero engma aziak lemlo hetiang deuh bok hian nikum lama Sushana thi chumpok khan alo tar chuak to bok SIDARTH SHUKLA a BORAL ti hriat ani rual hian mitam tak chuan a bial nu Shenas Gill hi an ngai ven ngal Rahul Mahajan Big Boss CHU wanga larle SIDARTH chian nai tak ni bok chuan media mi te zona changin SIDARTH te ina avakal ve chuan Shenas hian abial pa SIDARTH thi na hi atwar thiam lo tak zet ti alang reng mai thlina takin na engkim alak saka anoi shep nu ang mai hian a mel adol dangin mule malpo alo nei theilo ani ati Times of India in an komna Rahul Mahajan vek chuan SIDARTH pa po kha heart attack wangin alo BORAL to a engemo fel lo chu omani ti na soya SIDARTH kha chu midang dai ve takani a athi na hetia kan lo twar wak po hi adu mi alawang atiboka postmortem report chungchang po soin postmortem report chu eng po lo ni se media mi te chuan eng thu po lo thedar ma se athi chan chu eng po lo ni ma sela SIDARTH hi aron let le pha to don chuang lova kanin William tho thowangai sia omzia anei to lo atibok hetiang hi thil thlen dan kim chang chu ani a soito angin nikum lama BORAL Sushana nena mele pumra po in ang tak anya wangle natlok na po nei lova thi ve anya wang hian kalkhat deulek angangai na omlo thei lova zo na lian ber po enga tinge Cooper Hospital a kher an kalpui ti hiani he damdo ina vek hian Sushana po kha kalpui ni in an postmortem report le an endik dan rin tlak tok lo zia te po aron lang chuak le zut ani kha engwangin nge Bollywood million wale wang ni lemlo star thar ron inward chho mek BORAL an ombe piang hian an BORAL dan hi amak big zele enga tinge natlok na po an nei ngai velo ti te milar natlok na nei lova BORAL thu te hi engwanga Cooper Hospital a hruai zel nge an ni ti te hi mipuite zona lian ber te chu an ni a he mai ba ka hian SIDARTH hian a BORAL ma zana amundon khan damdoi e nia soi omboka engdamdoi nge eya tu cho nge tin engwang e nge ani ti ero achan na omlo thung news chen khatin antarlan dan chuan amut ma khan engma in soi sel na anei lova damdoi eya amut nuwa athingot mai hian mi makti a hlo hle taksanal taka omreng adu awangin steroid alo mangve anga ados ayatam egin a overdose ta anyang tiaring tepon oma ma se heipo hi finfia na thei chuang lo tin SIDARTH SHUKLA hian nikum lama Sushana case CBI kota tura Supreme Court in thu chuan siam khan lom ati thule Sushana tan CBI te chuan thu DIKDAK ron hai lang nge se adu thu soin alo tweet ve hial nge ni engpo ni se Sushana khachu athi chan manin oklum ani na kha rampumi na oi theilawa achung te ngei pon an pum theilawa chuawanga apa ngei pona FIR thelu taruk khani a ma se an han chuya tunma zonga kan lo shat ngai reng lo amimal nun zong chu hailanin aron chhozela Rinhlelhawm a khoi chin ti te nen lam chuan a chen pui li abial nu te chuan an ron puana mi shat lo cha a thuruk engkim mai chu hailanin a chhota a athi nu chuina po hi voin ni thlenga la tob lovin CBI te pon nu an la khar theilo ni a hetianga mi thi to nun lui in phor sakle chiam nang hi tuna SIDARTH SHUKLA BORAL na po hian a thlen le an hlau ti sha takin achung te chuan an fa pathi na lo tor pui tu te zong ne na lom thu soina le SIDARTH mimal nun ero za saksham sham turangen na thu chwa an siam pha hialani tin SIDARTH chung te hian an fapa an unaw pa thi na hi an tor hle rualin a thi na chungchanga hian thil Rinhlelhawm le fello a omin an shevelawa thi dan pa ngaya an ngai nget mi abok a postmortem result a po hian atak sapon le chung lama thil Rinhlelhawm le thil fello engma mu chwa an nei lo nia tarlan ani a ako chung sample chen khat endik tura forensic lab lama an thonero a result ala chwalo wangin athi chan DIKDAK hi final thei ala ni lo mai chawani chu wangin kil shanga thlir hian Sushana thina a Rinhlelhawm mang khan SIDARTH thina ero hi chu a Rinhlelhawm velem lo ni in alanga
mel mai le pian zia in ang ani na pia lama an thi dan ati deuh thut ve ve eti lem lawa chuan hemi te pahni thi na hian in zomna anei po arin om lem lawani ole engbo ni se tunchumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kan lo le le thuayang chumi ma chuan thlir tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule